الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee galatoomaa isinin jechaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatuu rabbii walitti nu haa qabu addunyaa fi aakhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi aakhiratti rabbiin jiruu gaarii rabbi nu haa jiraachisu obboleeyyan keenya biyya su'uuditti warra dararamaa jiru rabbiin warra hidhaa keessa jiru rabbiin hidharraa isaan haa baasu warra isaanirraa miidhame rabbiin dhiiga isaanii irra caalaa dhiigatti rabbi isaaniif haa jijjiiru gogaa isaanii irra caalaa gogotti rabbi isaaniif haa jijjiiru kanurraa du'e rabbiin rahmata isaaniif haa godhu nama nurraa dhukkubsatu rabbi nu haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbi isaan haa fayyisu yoo haakima jiraatan mana isaanii deebisee rabbi nu haa gammachiisu koree waan bareedduu tanaan dhaabbatte cufaatu tokko tokko keessa rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu sheeka keessan sheek Gazaalii rabbiin umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii haa kennuuf والله الذي لا إله غيره إسنينجا قربان تقا ولولو قد غنا قلبي جراچو تاتف نيغي بقى يو أما أدان غلا كرامنا جتني أنس دبچو بعد نيغي قرسي إسا أو تكبيرتان قوتني بي نيغي فته دومين سنجا ukkubate nyasan bakkuma isiisan dubbate akkuma jirtutti ani asaw waan irratti deemtu taarran tana mal nu godhi jaanni beetani waaye tokkuma irratti ta deemtu san irratti nu godhi jaani wanni tokkuma irratti deemtu obbolummaa islaamaa ta dhugaa san yoo cimsine tokkummaan teenya san yookaanu kaayyoo nuti feenu sanni arkannaa jettitiyya wanni isin irra deemtu al ukhuwatu fil islam garuu sheekni qeesan hafidahu Allah wa ra'aa wa mata'ahu Allah bis sihhati wal afiya dubbii jabduu takka je abo ani nagyuma na yamtani uga wallahi nagyuma na yamtan mudawwarati yatanaatu tun nama cabsata barbeediyan agar tu mudawwara ajaiba takka amma dhiyo tanafa manzara eegalle manzara fi imamata wajjini nama guddaa beekumsa qabu tokkoon fakkaadha asitti waan odeesse ayi muwaxxaa fi sahihaynii fi sunana yoo qaraatan ayyoomin bakka san qaree obboleeso sheekuna dhugatti jarri san cufa qaroo jirami garuu dhaabbatee naman gorsu malemi akkasii sahihaynii qaraatee garuu dhaabbatee naman gorsitu bakka sanitti anaa fi atee adda gaama ani onnenti onne jabdu harka nam takkaafta hin kanninen sinja amma nama beekumsa qabu la beekumsi habbaa takkan jiru gaaf tokkoon isnima waan gorsa gayyatti osoon seenne waa takka ja gaafa tokko Dr. Zakir Abdul Karim Naikh hafidhahullah wa ra'a isaan agare maal jee ni beeyta da'waa godhuudhaaf akka fadiilati Sheekh Ahmad Diidaat rahmatullahi alayhi rahmatan waasiya guyyaan beekumsa akka isaa qabaadhe saniin da'waa godhaa hin jayini waanuma ati qabdu irratti kayiiti da'waa godhii rabbiin siif kannaa jee onne akkasiitiin qaban waan takkaan sin jee bar ati muusha haafizul qur'aana haffasdee sahihaynii qaraatee sunana qaraateetuma astaghfirullah jetteetuma suuta gabbaatami laa anin dhagey wakkas maaliif jeega dardarri akkatti jiru oduu agartuuti mataa qaqqabdee gabbaataati onni akkasii walitti godhuufi obboleeyyan kiyya ka islaamaa tokkummaa san tanuufiddu obbolummaan islaamaa tun yoo jiraattee je'ee nama amanu'an obbolummaa islaamaa san illattuu sanumaatu tuutu asitti walin nu qabee miti wahii maallaqa naa kafaltanii laa naa kafaluu sin dandeessa wahii maallaqa isinii kafala isiniif hin kafalu anis tokkummaa teenya san cimsuudhaaf obbolummaan islaamaa rabbiif jecha jalla jalaalu rabbi obboleeyyan ta'uu qabna warra Allahaaf jecha obboleeyyan ta'e rabbi nu haa taasisu
amman tana yoo ummata nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laltani namni akka keenyatti laafaadhaa hin jiru addunyaa tan ghusaa ka ghusaa isayli taane akka laga yaa'u bishaan yaa'uun agarree karoobaa kana hoomachasan kaayyoo ka hin qabaanne yoo goda tokko agarrees goda kana seena yoo goda biraa agarrees goda san seena namuutu wal qoqqoodee hin agarre suufii salafii ikhwaanul muslimiin maarree waliin je'ee wal qoqqoodee inuma biyya tana keessatti faata ajaa'ibaati aalima nama ja'anii if dura nu dura kaayan waan qoqqooduu san fada nama humna qabu malee addunyaan tun obboleeyyan kiyya ka islaamaa hin kabajjuun isiniin ja'a nama laafaadhaaf namni bakka sii kan nun jiru sidhawaniititi sirra deemaniititi si bira dabaranii humni teenya san ta duraanii san ta gaafa sahaabaa san alayhim min allaahi ridwaan deebi'uudhaaf obbolummaan dhugaa san akka rabbiin jalla jalaalu rabbii je'etti akka rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu barsiisanitti sanitti deebi'uu qabdin isinin ja'a وقال تعالى ذكره إنما المؤمنون إخوة مؤمن توني بر أبليني جي ربين أبلوما أنتم بكلمتك أودم تجالو وانك يا إسلاما أبلوما فوني في إيجر رادوفتي في أبلوما عقيداتي في دينا جتو أبلوما فوني في إيجات جالو وانك يا واني إسي في دي غوسا هوري أبا في عادات كرر رفورا بي يفاجأني تتي وان رفتو عقيدان تدينا أمو واني تك واني إسي جالتو هنجرتون إسي ننجا جالو وانك يا إسلاما تنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرو مدينة دفن جالو وانك يا إسلاما واني درو قدن مسجد جارن إيغسي أبليان يا إسلاما مهاجرتو تو أبليان ولي قدن مهاجرتو ترى إيغا فتتن أنصارو تو أبليان ولي قدن أنصارو ترى إيغسي أبليان يا إسلاما مهاجرتو تافي أنصارو تا ولي تقبني أبليان ولي تقدني obbolummaan akka isaanii sanis jaalowwan kiyya ka islaamaa takkaa diina islaamaa keessa dhuftee hin beeytu wulillee hin dhuftuun isinin jaa obboleeyyan kiyya takkaa addunyaan tun obbolummaa akkasii agartee hin beeytuun isinin jaa jaalowwan kiyya ka islaamaa yoo nuti nama gatii qabaachuu qabnu yoo taane yoo humna feene obbolummaa san deebisuu qabnaan isinin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa tana laal obbolummaa ajaa'ibaa tana في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه مالجي صاحبتي بركاك أبو كوني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قويا مدينة رفو رسول صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف في سعد بن الربيع رضي الله عنهما إسال لمن قبيتي جالو وانكي إسلاما أبولي ولقل سعد بن الربيع جتون رضي الله عنه أنصارو ترى نما أكان هوريك أباچو تري عبد الرحمن ابن أوفين مال جين بيتني رضي الله عنهما أني هورين كبا تنا چنا هاكود نوجين نمني كرنا مانجو نجرا يوني مليون تكاكبات دي كم دبشان فردو كم دبشان أنافديس جارتيس لمان كبا جارتيتي يا لمان تنكيسا تا إربريدو إسي نيني هيكا أتفودي نيجين amman tana ammoo obboleessi kee intala qaadhimaa godhate ati isuma janajjantee jalaa fudhuu feetaa miti eega akkasumami gaafa duraa nam takka isiin agarree bar amman tana atummaan dheedhee qaadhimaa godhannaan namuutuu isii san xalafuudhaaf harbii ajaa'ibatti jira jaartii lamaan qaba siifin hiika iddaa isii yeroo fixatte tun riwaayaa imaamu tirmidhiiti rahmatullaahi alee rahmatan waasiyaa سيتو توتو فوداني برتا إربريدو سيتو في لتاجين يروكنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في مالك وفي أهلك غاري ترتو ربين سبحانه وتعالى أوريك تيفي ورك كيسا سيفاكا يوجين جالو وانكي كسلاما مي غرم مغالا نكاجيل چاجين يرو غرم مغالا كاجيل چنيني إني أن نمبر نغدو إيغالي نغد سنرانيس كنما أجائبو هدو ترفي أركته إيغنا انتلو تكا تأنصار الراتات فود إجالو وانكي كإسلاما يروكنا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كأرغاوي وان برا فكاتو تيبا دالة راتي تو كدبته مال غرسي سني بيتا جارتي تيتيف شاهفاجي بري ديف بوليسو أكون متي وچو أوليو تيمانت تندقين حديثني كون سنين نمكا جيلچا بري ديف يروكنا مالتو سرا أرغاوا ما شأنو كجيم
yeroo kana yaa ergamaa rabbii intala ansaara irraa taate takkaan fuudhee barii jannaanini maal kanniteefii jeen dirhama dahabaatiin kanneefii jeen haya awlim waloo bishaatin waliimaa godhii jeen re'ee takkallee taatun as biratti jaalowwan kiyya ka islaamaa wannin fadhe mee namni akka Sa'ad ibn Rabii radiyallahu an horii isaa cina bacinaa namaa kannu ni jiraahii zamana kana keessatti miliyan tokko yoo qabaate kum 500 sii kannaa ka jiru ni jiraahii deebin teenya maal ta'uu qabdi ni beeytanii hinjiru gaafa Abdirrahmaan ibn Awf radiyallahu an addunyaa tana dhiisee deeme gaafa san deemtee obbolummaan tun maaliif jaagaa jaalowwan kiyya islaamaa yoo namni akkasitti horii ka kannu yoo jiraatellee eenyuutuutu akka Abdirrahmaan ibn Awf radiyallahu an eenyuutuutu of qaba jaalowwan kiyya islaamaa wannummaan bar inni kanneefu of qabuu isaa beeynaanii bar waan namaa jaalachuu dhabu ta'inuma isaatiin mashghuula saniifi jeen eessa jira ka akka isaa maal irratti jaalowwan kiyya islaamaa obbolummaan isaanii aqiidaa naziifa san irratti horii miti yoo saahiboota lama jaalowwan kiyya islaamaa iimaanni ka isaan bira hin jiraanne yoo saahibummaa agartanii saahibummaan tun saahibummaa maslahaatiin isinin jaa saahibummaa faayidaati yoo ammoo iimaana agartanii obbolummaan hin jiraanne jarri kun dhukkubsatoota if tajaajiluu qaban iimaana isaanii haaromsuu qabanii amman tana masgiida garii yoo dheeytan anin beeku masgiida keessa rabbiin masgiida akkasiin godhin imaamtichi masgiida yoo nama beekamaa ta'e namni isa jaalate warruma da'awaa godhuututu isa jibbaa amman tana waan isinin jeebar tokkummaa ta'e san jabeessaa jee sheekni isinii dhaame yoo amman tana boru sheekh Ghazaliin hafidhahullah wara'a barataa isaa tokkoof arraan tana khutubaa narraa godhii jee isaaf kanne gurbaan san akka ajaa'ibatti yoo khutubaa godhe isa hassaduuf deemtanii isin haashaa lillaa akkas ta'u haashaa lillaahin isinin jaalowwan kiyya islaamaa obboleessa keetiif gammaduu qabda aqiidaa san irratti yoo jaaramte akkasiin isinin jaaga horiirra jaalamnaan wanni dura adda isin baasu horiidha obbolummaan takka ta'uun humnaan isinin jaalowwan kiyya islaamaa odoo yeroo teessan akka gaaritti oowwa kanaa waliin isinirraa hin sabne obbolummaan tana haqa walirraa qabnuutu jira ni beeytanii namni muslimaa cufaatu haqa walirraa qabnu jira haqawwan obbolummaa tuni maali silaa wanni isii tun dheertu gabaabseetii waa shan isinii himuufadha gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha obbolummaan teenya san akka sahaabota alayhim min Allahi ridwaan yoo akka taatu feene haqni duraa jaalowwan kiyya ka islaamaa yeroo nama takka jaalannu rabbiidhaaf jecha jaalannee jaalachuu qabna wanni obboleessa kee jaalattu san gosa kee waan ta'e biyya kee waan ta'e ganda kee waan ta'eef odoon tahini rabbuma qofaaf tahuu qabdiin isinin jaa تنال الرسول لك صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وآتى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان جي نمني الله بجيش جالته أماس نمني الله بجيش جبه أما اللي نمني الله بجيش كنته أماس كالله جيش روته لقمتو نمني كن إيمان إسا قوتته جراجي ور إيمان إساني قوتو ساني رب نواتاسسو يو نمتو قجالني اللهم بجيش تهوك أبدي جالوان كي إسلاما يو جبتنيز اللهم بجج ملي فدينا كينيا شهواتينيا ركيشاف توهين قبضون اسنين جالوون كي اسلاما نمني ربي ابجج نما جالتو ايماني سا غوتو دان اسنين جا او غوتا كمي صلوا على النبي لالتنا اما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المتفق عليه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نمسدي أبليان قيا واسدي إسا كيست نمني أرقمتي لغت نمني سن هلاوا مئة إيمانا دمدمي جراجي إيمانا نكاب أدون تين مئة كاب إيمان نكون جالوان قيا كسلاما تكيچا تنرتي دابنا يو جنني غرس براتي دوتون نتي بها جالوان قيا سني مالك درا تهوداجي الله في إرجمان إسا صلى الله عليه وآله وسلم جمع إساتي الرجال تما تهودا مما سواهما وان إسال لمان الرجرورة نمني أتي كجالة أنيو الله جل جلاله كجالة أنيو رسول ربي تي صلى الله عليه وآله وسلم أيو في أبور لمي تيتر بيكيتر ilmaan keetirra warri ati qabdurra wahayyurra kajaalannu eenyu Allah fi rasulatu qaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam eegana namni halawa mi'a imaana san dhamdamu eenyu ni beeytani wa an yuhibbal mar'a nama jaalachuudha la yuhibbu ka hin jaalanne illa lillah Allah jecha mali nama tokko yeroo jaalatan jaalawwan kiyya ka islaama Allahumma jecha nama san jaaladhaan isinin je yeroo san mi'a imaana san dhamdamne jirra ragaan teenya bakka tana ammas jaalawwan kiyya ka islaama yoo rabbiidhaaf jalla jalaalu rabbi nama jaalatan guyyaa gaaddisa rabbii malee subhaanahu wa ta'ala hin jirre rabbiin gaaddisa isaa san jala isin kaaya ni beeytani isinii fi maatii teessanuu gaaddisa san jala warra taa'u rabbii isin haa taasisu laaltana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ammallee fi المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله أتشكيسا رجلان تهابا لله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ذاتو لي تربة الله جل جلاله قويا قادس إسام لي قادس نبراهن جره إسانف قادس ومساجي أتشكيسا أبوليان كي إسلاما إرتو لي لماني تهابا لله ربي بججة كوالجالة اجتمعا عليه إبادة سنرتي كوالتك أومن وتفرقا كغرغر بهن عليه جالل مسنرتي أكنا يجون علماء إنتين رحمة الله عليه رحمة الواسعة مال ننجان يرو أبلي يلمان كن والأجر المال والإنجان هاي أدراكي ربي كي يقدم أكما مسجدتي أمانتنا ساليا كان يرو أسيباتي سالياتي زمني أمانتنا فا زمنا فتنة الشهوات فتنة الشبهان كيس قدمتي فيسبوك الرتي جنجنان قدين أوف إيج ربي صدر أكنا جان يرو غرغر بهن يو كانوا توكو بيا على دكتي إني أصحابي يو كانوا دعاتو أدى إسام باسي غرو إسا وني رتي ولك ومن جالل ربي كتاتي جرى لمان كان جالو وانكي يكسلاما غويا قادس الله ملي جل جلاله هنجراني قادس سنجلا إسان كايا جي إميلا لا كبجاء كمي أبولي ينكي يكسلاما أدو أمان تنادر ردواني قرتني ميديو تنو أوسي غويا سن قادس الله ملي جل جلاله في أولاه وتقدس أسماؤه سبحانه وتعالى كهنجر أبولي سكي أرانتنا ربي فجج خالصا يو جالته قادس سنجلته إسان سننجا ور قادس سنجلته وربي نواغدون أما رسول لك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهاببتم أفشوا السلام بينكم جي إسالو بنتي يا هركا إسا جرتونين كقداجي الرجال عن خلقي صلى الله عليه وآله وسلم إسنين كون جنة هنسين تني حما أمن تنت أما اللي واهن أمن نيجي حما والجانة تنت وهي تقرتي إسن كجل جوهيجي وهي سن يود ليدن كوالجالة وهي سن نجالة يبولين كي ميلان إسن كجل جوجي بر غروان سني أكوال جالة جناني ديبين إسي إيجي جودة جالوان كي إسلاما أفشو السلام سلامتا فجاسا بينكم جدو كيساني تيجي جالوان كي إسلاما أبوليسا كيسان كمسلمة فيتن بيكان فيتن بيكنان يو مسلمة تيه أغرتنين يو مسلمة إسنتي فكاتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولجتني ولسلامتن والله الذي لا إله غيره ولجالتني نسنجا وردوغا والجالة ربنا وغرو حديث رسولاتك صلوات الله وسلامه عليه وين سنبر يرو والأغرتن سلامتا وللرتي فجاسودا جالوان كيك إسلاما أدوني فني أمان تنبر قدو ونتو لافتو فكاتي ملي تدبمتي إسي تنان إسنينجا يرو أمان تنا إمام تيجيغنيا منبر الرتي بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي أكنوتي نما إسرا لكي قبنوتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو ما لبو لكي راقب دا إيه جيغا نينو مركانا نسين جيمتي تنا يو أمو أماس إمام تيجون مان كينيا ننجيو هراراسا نقري مئاسا مركانا إيماناسا هنكبدو إسيونو رورو يتكانا سننجا جالو وانكي غافو تكو غروبا تكاتو جرا دلقا واجرا تكا دلقا obboleeyyan kiyya ka islaamaa salaamtaa ruurrii tana namaan jabu salaamtaa qancarreen jaan waan ruurrii takka dhukkublee takka nagarre in dhagayanii uga inni ni salaammata garuu hin dhagayenin akkana isin ruurrii san jaa tanamni hin dhageenye san jaa abuu maali je ummatni kun anaatu tuutu isaanirratti aangoo qaba garuu isaan salaamtaa naaf hin deebisan maali isaa akkanni kun akkana jaa hogguutu gaafa kana obboleeyyan kiyya ammas nama muslimaatiif lalle herregii gaarii yaaduun bakka sanatti bareedduudha mee boru yoo rabbi jee insha allahu ta'ala salaamtaa mirqaanaa qabduun isaaniin ja'a deebiinaa deebisanii ilaalaa je yeroo biiroo isaa san waajjiraa san seenu jaalowwan kiyya ka islaamaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu yeroo jo ummati waajjiraa keessa jiru wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu jaanin eeganaa maal je lakka rakkoon isaan biraa miti ana bira jiraa je ilal obboleessa kiyyaa rakkoo qabaa dura ani hoo eenyu ati yeroo harka namatti laattu bar laal sadii gama kee deebuu jiranii bar wanni guddaan haqa walirraa qabnu keessaa jaalawwan kiyya ka islaamaa rabbiidhaaf jecha wal jaalachuudha ammas sunnaa rasuulaatirraa sallallahu alayhi wa alihi wasallam obboleessi tokko obboleessa isaa ka jaalatu sin jaaladhaa je'ee isaaf himuudha ni beektanii jaalawwan kiyya ka islaamaa eelal gabaabsinee tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam kamaa fi sahiihil jaami maal nun jaani idaa ahabba rajulu akhaa yeroo jaalate obboleessa isaa yoo jaalate falyukhbiruhu isatti haa odeysuu أنه يحبه إني أكا إسا جالتو جالوان كي إسلاما obboleessa kee tokko ka muslimaa yoo jaalatteen sin jaaladhaa jettee himuudhaaf riwaayaa biraa keessatti jaalowwan kee islaamaa sanis gabaabsine والحديث في سهيل الجامع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أدوتا وجروت جالوان كي إسلاما قربان تكو إساني ردوفي يروكنا قربان تكو رسول صلى الله عليه وآله وسلم مال جين يا إرقما ربي قربان ردوفين ورد بركنا أني ننجالتاني بري جناني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم همتي في جرتا هي جين قربان لكي جين deemiiti himii fi beeksisii jennaani gurbaan isa jala deemee itti dhaqabeeti yaa obboleessa kiyya rabbii jechaan si jaaladhaa jennaani gurbaan sanis laal nama beekumsa qabu inni isaaf jettee na jaalatte san si haa jaalatuu jeen anis hadiisa kana dalaguudhaaf jecha isin cufaatuu rabbiidhaaf jechaan isin jaaladhaa nama jaalattan himaa fi maaliif jeegaa nama tokko ka jaalaturra kadheetee sin jaaladhaa jettee himteef sanii irra jaalattaa jechuu jaalowwan kiyya ka islaamaa haqni lammadaa maali ni beeytanii odoo walitti hin dheeneessinee obboleeyyan kiyya ka islaamaa obboleessa keenya ka muslimaa tokko isa waanyuu inaaffaa isa hassaduu dhabuudhaan isiniin je ammaan tana nama muslimaa daaraa tanu goote isii tanaan isiniin jaa jaalowwan kiyya ka islaamaa wala hassadu namni muslimaa qalbiin isaa qulqulloytuudhaan isiniin jee jaalowwan kiyya islaamaa naman jibbitu yeroo galgala rafu damiirri isaa murtaa'aan isiniin jaa obboleeyyan kiyya islaamaa obboleessa isaa tokko yeroo cimee dalagaa gaarii dalagu yeroo agare ni quudhaa fi baarakallaahu fiik rabbiin umrii tee si haa dheereessu nu keessatti si haa tursiisu ja'an malee waan inni qabu san anaaf haa kannu hin ja'uun isiniin jaa amma tadaaraa nama goote tana gaafa tokko laal imaam abii sa'iid hasan ibn yasaar albasriin
rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a waa afur nama afur jidduudhaan qoodeeji waa meeqa waa afur nama afur jidduudhaan qoodeeji aangoo miidhaa tana nama aangoo qabuufin kanneeji warruma aangoo qabuutu tuutuun nama miidhaa miti akkatti jirtu ni agartaa miti miidhaa tana warra aangootiifin kanneeji boona shamaraafin kanneeji shamara akkatti boontuun agartu baleso isaaniifin kanne kijiba ammoo naggaadeefin kanneeji nasalullah assalamata wal afiya naggaadeen as keessanii jirtanii aboo anuu naggaadeedha woo rabbi obbiin haa godhutu isaaniifin kanne histii waanyoo sheekootii idduudhaan facaasee jeebo sheeka keessan rabbi umrii isiniif haa dheereessu namni dura isa jibbu eenyu ni beeytanii kaakuma isatti nama dura dhaabbatee nama gorsu yoon hin jeekam jettu keessaa'uu yoo ati beekamte amman tana bar tiktookii fi feesbuukiin bar feemas nama gootiyer anoo chumarratti na agartanii na yaamtanii miti rabbiin ikhlaasa ittibaa sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa gonnu obboleessa kee ka muslimaa hasaduu dhabuudhaa jaalawwan kee ka islaamaa tanalaan rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا جي ولنجبنا يوكا وان والإسن جب سيسو هين حجتنا ولا تدابروا دويد ولتن ديبينا يوكا وان إسن واللجيسو هين حجتنا ولا تنافسوا الدنيا تنكيستي ولهن درغمنا جي جالوان كي كإسلاما أمان تنا نمني كو درغم جرو سلفي درات قبدا قرآن حافظة هيدتين يو شيخ غزالين حفظه الله وراء هنجران مسجد كنا في حواس كنا فيدا ودون تهمبر الدنيا كيستي والدرغم جرابر أبو إني نشيدا باسي تنكي 100k arkatee miti ana kamitti 100k sanin agarre jee nashiida bas ana kamitti da'wa akkasii godhee hin arkanne jee bas histii dhaabartun addunyaa tana keessa maal jaanin makiinaa san maal jaanin gaa maqaan isiin ajala agarte naatun binnee jaan takkaatu jira miti makiinaa san binnaan ana asitti jedha sahaabaan alayhim min allahi ridwaan الدنيا كيستي هو مليون تك ما إنسان إنجاله آخرة كيستي هيرسي فين كن نني سنينجا سيرا إنساني يودو بسمو دارا سيقولني دارا أبدا سلفي دررا نمن أبنيني إنسان كبر ملتاي مليونير وتاتني سنينجا برجالو وانكي كسلاما أبي بكر الصديق رضي الله عنه هوري إني كابو أمانتنا نمتك أبا أمازون تجارت يسني بيتني والله الذي لا إله غيره إني كابو دولارا كابو تا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذهب برجالو وانكي غرو سلفي درات الراني نبدا غوتا قدوسا أبدا الدنيا تنكيستي ولين دوغمنا وكونوا تها عباد الله غبرن الله تا إخوانا أبليان تهاجي ور ربي بجاچ أبليان تي ربي نواتاسسو ولا حسدوا دبودان سنينجا جالوون كي إسلام أما أنت نجا ويطول الكلام وان هستي نفين نجنة نما براتي تو جرامتي أنيس إن أجيس يروتي يا جالوون كي إسلام هاي الحديثة تنونو تيجي غزالين ربي عمري أديرسو أو أنا اللي ربي عمري ناديرسو إسني ناديرسو يا دامرواتا كيس ربي سيني فاقوت كيسين كيسا ينفون ربي سيني أفوسيس ينفيتن يفودو مي ورّي فيتن أبو جارتي ساليا بري دوك أشتكو شمي تكا شوفا كيسا نتو ربي سيني تياقو شمرا آيا شمرا إسلامت ربي جار ساليا إسانت اللي تياقو ایک حقی سی تو کوئی سی نجابہ یو فتح مدورہ کو فتح ربی تیاقو شمرونے چکے ابو ربی تیاباز وہ شمراز مسجد وہ تھوڑا یہ شیخنی وہ اوبلیین کی ایک اسلامہ گروبات کو نہ کر رہے باختصار شدید والحدیث رواه الامام احمد في مسند بسند صحیح جن رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کیسا کنمت آیتی پر امانتنا گروبات کو ور جنت را کتے ہے تو اسنیت اولسینا جین یرو کنو بلیان کی گروبان انصارات کو
sandali isaa qabatee areeda isaatirraa bishaan akkanatti kayaa'u kanaa tuutu seeni tar meeqa seeni ni beeytanii obboleeyyan kiyya guyyaa sadii rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo jiru gurbaan san guyyaa sadeenuu gurbaa saniitu seeni yeroo kana Amr ibn al-As radiyallahu anhuma hay gurbaan kun odoo addunyaa keessa jiru warra jannataa ta'e maaliin inni kun warra jannataa ta'e barachuun qabaa jeeti manatti dhaqeef abbaa kiyya waliin xiqqoo walitti aarree na keessummeesii jennaani rakkoon hin jiru jeen seeni jeen yeroo seenee guyyaa sadii isa biro bulu jaalowwan kiyya islaamaa gurbaan kun wanni leeylii guutuu dhaabbatu hin jiru jaalowwan kiyya islaamaa inni yoom leeylii salaat mee qur'aana akkami khatamaan isaa warra halkanii khatamu sanii jeega garuu jaalowwan kiyya islaamaa gurbaan kun wanni inni qabu yeroo bakka hirribarraa gama kana garagaru rabbuma dhakkaraa jaalowwan kiyya islaamaa subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akkanuma jaa malee waan takan qabu inuma amri Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma nintu fadhee huje dalagaa isaa tana eegana obboleessa kiyya ka islaamaa ani abbaa kiyya waliinis wanni wallale hin jiru guyyaa sadii rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ammaan tana gurbaa jannataa ta'e tokkootu isin irratti ol seenaa nuun jee guyyaa sadeenuu atiitu ol seene dalagaa ta'e maal daleeydaan laaluudhaaf ana abbaa kiyya waliin wallalee siin je'ee sitti dhufe ati garuu dalagaa akkasitti nama dinqisiisu takkaa'uu hin qabdu je'een obboleessa kiyya dalagaa na daleeydu maalii jee yeroo gaafatu waanuma agarte kanaa je'een jaalago waan takka waan haaraya hin qabu jennaani eega kana taate ma salama je yero bira garagale Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu ma demu gurbaan kun isatti lallabeni yamen waanin an kanin qabu tokko mali ni beetani jannan ani obboleessa kiyya ka muslima tokko yo Allahan jalla jalalu wan isaaf kanni tokko irratti takka isa hasade himbeeku je obboleeyyan kiyya islaama Allahu akbar takka nama muslima ganem beeku isa hasade rabbi waan takko yo isaaf kanne isa hasade himbeeku je jaalowwan kiyya islaama obboleessa keessan ka muslima hasadu dhabuudhaan isinin jaa obboleeyyan kiyya obbolummaan teenya san ni cimti takka ni taana amma takka wanni hin taaneef tanaafi bari jaalowwan kiyya islaama haasida nama tokko beekamnaan akkami beekame gurbaasan xiqqeesee arrabsuu qaba zamanni isaa zamana social media mi jaalowwan kiyya ni agartanii mi Facebook fi kana YouTube gubbarratti ka wal arrabsuu jiru eenyu muslima keessaa kana magaddisu ka wal arrabsuu jiru eenyu oromoo dha eenyu tutu oromoo atu jira oromoo eenyu tutu oromoo miidhu jira oromoo eenyu tutu oromoo ti asade oromoo akkasi ni lalta asi muslim haya in qabnu hishiman qabnu ana oromo haya me salfachuun hin jirtu jaalowwan kiyya islaama haasida tahuu dhabuudha yeroo san nam takka nun danda'uun isinin jaa jaalowwan kiyya islaama taan maali ni beeytanii ammas haqa walirraa qabnu keessa jaalowwan kiyya islaama waliitumsu warra waliitumsu rabbiin waa godhu waliitumsu qabnaa لالتنا رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر تمسي جيبر أخاك أبليزكيت تمسي ظالما حالمي لا تهتز أو مظلومة عالمي دما تهتس تمسي فيجي رسول الله صلى الله وسلم عليه قربان توكو نيجي أنصره إذا كان مظلوما يا إرجما الله يو ميدما ته أبليسكيا نعم ميدا ميجرا نمتم صافي أفرأيت مينا أوديسيجي إن كان ظالما كيف أنصره يو إني ميداته يا إرجما الله أكمتني إسافتم صا إيه كابوليسا كي يتوكبر يو ميدامه إسرّاد أبدي سجلة إسافتون وانجرت يو إني كان ما ميدوتيو أكمتني إسافتم صا جناني قال صلى الله عليه وآله وسلم تمنعه أو تعجزه جين ما أنا نسيتك إسرّ أو ويتا جين جالوان كي كإسلاما من الظلم ميدر إسرّ أو ويتا فإن ذلك سن نصره إسافتم سودا جاما جالوان كي نمني نمميدو أما إني جينا غوتا إفسو جرابر هوري نما يروسام
yeroo nama miidhu gootaa ibsaa laa yaa miskiina lubbuutee miidhu jirtaa jenneeti isa qabuu qabnaan isin hin jaajaalowwan kiyya islaamaa daaraa if godhu jira bar if miidhu jira tana orgaanii jee rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam mee diina akkami diinni kun jaalowwan kiyya islaamaa wanni nu barbaachisu walii tumsu mee isinoo akka garii taatamu waan meeqaan isin hime waan meeqaan isin hime waa sadii likkitti dhaggeeffachuu jirta woo garuu kaardii qarshii 25 isiniifin kannaa hin jenne malee arraan walii tumsu ayalal ta'afuraffaa maal seetan jaalowwan kiyya islaamaa namni muslimaa takka qalbiin isaatii fi lubbuun isaa qulqullooytuu ta'uu qabdi namni muslimaa qalbiin isaa qulqullooytu nama jibbaa namaa hin qabu naman hasadu obboleessi isaa tokko yoo isaaf dabarte maaliif isaa dabarte anaafuu hin jiru yaa rabbi itti ida'ii fi anaafis naa hiriyaa malee obboleessa keessan ka muslimaa tokko yoo isa fayyaduu dadhabdan arrabaan isa miidhina yoo obboleessa keessan ka muslimaa tokko fayyaduu dadhabdani arraba isaatiin isa arraba keessaniin nama san hin miidhinaanii arraba keenya irraa haa qabannuun isin hin jaalowwan kiyya islaamaa maa yalfidhu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid jee rabbiin jalla jalaalu rabbi nami tokkolleen dubbii takkaa'u waa hin dubbatu jecharraa waa hin dubbatu jee bar haala isarratti kurfaawaa fi eegaan jiraatutti malee nu gubbaa obboleeyyan kiyya islaamaa malaayikaatu jiraami waan nuti guyyaa kana keessatti goone cufa isaan barreessaniituma bar irratti mallatteessaniituma faayilii san naquudha jaalowwan kiyya islaamaa faayilii dogoggorri keessan jirre ka hin banneen isin hin jaa yoo ammaan tana mee jaalowwan kiyya ammaan tana malaayikaa tana irraanfanneeti bar nama feene akka feenetti hamannee ciccirree waan feene goonaa bar jaalowwan kiyya silaa asirratti mootummaan kaaseeta tokko teebbii waliin yoo nutti kaayanii yoo waan hin jirre dubbatan mana hidhaati isinneenaa yookaanuu guyyaa jirtu qarshi kum takka kafaltanii nun jaan subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar malee way dubbanna نمو ذاكرة أبو صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه تنا والله أبو ربي نوها كأجل جمارة كانوا ما يتكا غرو ملايكا غرغدو تنور رجرات كتاب ربي برتي دوغو غري واتك كنجر هنجن يو يتكو يا قياما عربو مكي كناتو ترغا سرتي بها تنالا رسول لك إن صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نمني قياك يا ما تتي نمني الله في قيا الرابودات اللي نمني كأمنوا نمنته فليقل هاجو خيرا وهو مغاري هاجو أو ليصمت يوكا هاجل سوجي لقوا جردني yoo dubbatte yoo wanni takka gaarii taatee sii mul'atte dubbadhu waan san yookaan ammoo jaalowwan kiyya ka islaamaa calli jechuudhaan isiniin jaabar hin barbaachisu namni use qabrii jira booni dubbanna akka feene laa wallaahi ni sheenownaa jaalowwan kiyya ka islaamaa fi ammas hadiitha biraa tokko hadiitha nama sodaachisu keessatti rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam والحديث في صحيح الجامع وفي السلسلة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نمني نما مؤمناتك كيستي وان إني هنكب نجي وبليس كيتك كمؤمنات واني أتجتين شبو إني هنكب غروانسا نمني أكس جيني الله جل جلاله قياك يا مادا هرف إبدا كيس إساتي ساجي جالوان كيك سلاما هم وانسان الرابو قوتي شباب بيجا فلشني أكل منتوفين يعني شباب مسجد الوقت جارو في أمس برنامج أسر خنم تكير مدن يعني سكمل إن شاء الله آية أبوليان كي كإسلام أنا دعيسني نمني نما مؤمنا كيست وان إني هنكم نجي الله جل جلاله هرف إبدا كيس إساتي ساجي هم وان إني جيسني الرادي بوتي guyyaa kana keessatti amman tana akka waliin jenne nama meeqaatu duutu nama meeqarra cubbuu kaayu jira aya obboleeyyan kiyyaas dhaamsa tokko kaayan dhaamsa isaanii san keessa gorsuma kiyya keessaa numa jirti sanii anis akka waliin jennetti oduu waliin hiifachisnee saanti yaa'u an dhiyaattee jirti beeti aya takkichaa tana jeetitin obbolummaa tana akkamitti arkannaa ta jettu
laallee eegasi waan masgiida keessaniif dardarri ganda kanaa mataa kiyyarraa illee qabiiti waan godhuu qabnu tokko waliin jenneetiti wal gaggeessinaan isiniin jaa takkichaa tana jabduudha isii tana na dhaggeeffadha obboleessa keenya ka islaamaa isa sattaru ammaan tana wal sattaruun hin jirtu jaalowwan kiyya waan feete yoo goote akka jenne sooshaal miidiyaa jira achumarratti wal qaanyeessanii obboleessi keenya ka muslimaa tokko yoo dogoggore isa sattaruu qabna irroomina isaa eebii isaa san isaaf dhoysuu qabna laal ulamaa'iin teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a maal nun jaan ni beeta namni kun nam lamaa nun jaan nama hawaasa keessatti waan gaariidhaan beekame qaceelloodhaan ka beekame yoo namni akkanaa kun dilirraa fagaachuun kan beekame yoo namni akkanaa kun dogoggore nama kana dogoggora isaa san isaa dhoysuu qabnaa jaan dogoggora isaa kana isaaf dhoysuu qabna gurbaan kun gaariitti isa beene moo kam haa jennu mee dubbiin fakkeenyaan ibsite obboleessuma keenya ka salfii duraa salaata shanan wajji salaannu gaafa tokko yeroo asumarraa gabbaanu innaawaa salaamtaa miti bara intala takka salaam jedhee gaabbiinaa seene bo maal jettaniin ni beeyna salaata shanan salfii duraa muush salaata shanan qofaa miti sunnaa duraatii fi sunnaa boodaatiin ka bareechuu inni kun obboleeyyan kiyya islaamaa gurbaa kana goblaa teenya gaqqabanneetuma isa bara dheenee hay saahibii maal taate jennaan malee ay barlaan naguyuma masgiida deddeebi'a malee bar dhalaan salaam jennaa jechuu hin qabnu nuyi yooriin isin hin jekkam jettan saalii habbeena ni dogoggore guyyaa sammaad hin dogoggortu ati ani dogoggoru kalammadaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa nama dilii dirree baasee hojjetu makhluuqarraayis ka hin qaanfanne sandura khaaliqarraa ka hin qaanfanne nama akkanaa yoo ta'e yoo hamatan diliin isin irratti hin jirtuu nun jette ulamaa'in teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a malee wal sattaru gabanaa teenya fuunee sooshaal miidiyaa irratti baasuu dhabuudhaan isin hin jaalowwan kiyya islaamaa garuu ammaan tana kanama gaddisiisu namni muslimaa akkana godhu jira yoo obboleessa keenya dogoggora isaa agarre akka nama barra malaayikaa tokko if goonee nuti sooshaal miidiyumarra dheenee wal arrabsinaan isin hin ka arrabsu akka wal hin jenne eenyu muslima ka arrabsu eenyu akka wal hin jenne oromoo gosa biraa hin agartu likkittiin jala deemee ilaalee bar wanta likkitti mee naabaasi ganda keessan kana keessa rabshaa doolleen dhagaa mana namaa gubbatti hartu joollee oromooti joollee amaaraan agartu nin booya nin hinaafa nin aarafaan sa maaliif dadhabnee nuti sa akkamii akkas ta'uu dadhabne sa nama gaarii collee bareedaa tokko akkamii ta'uu dadhabne haaya lal gabaabsine karaa obbolummaa bareedduu kana hedduudhaa bar wanni nu hafte sila akkamitti arkananii beeytanii wallaahi waan lamaanii arkanna obboleeyyan keenya waan lama qofa yoo goone ni arkanna takka dhugummaadhaan gama haala gaarii diina islaamaa kan diinni islaamaa akka waliin rabbii jecha wal jaalachuu walii tumsuu eebii namaa dhoysu obboleeyyan kiyya islaamaa rabbii jecha wal jaalachuu waan hedduu yaada gaarii rabbii jecha waliif yaadu obboleessa kee dhadhabaa takka rakkataa yoo agarte isaaf dhaabbachuu waan hedduu isarra salaammachuu akka waliin agarre yoo dhukkubsate dheebinee gaafachuu meeqa haqni bar yeroo du'e irra salaannee qabrii masgiida geessinee irra salaannee qabrii geessu ta'aziyaa isa bira taa'u hedduudha haqni walirraa qabnu gabaabseeti baraan kan hin nuunji gama akhlaaqa diina bareedaa kana nu cufaatu gama kana deebi'uu qabna giifti Aishaa radiyallahu anha rasuula rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeroo jecha takkaan ibsitu namni tokko jecha akkasiitiin ka ibse hin jiruun isin hin jaa wal hadiithu rawaahu al-imaam muslim fi sahih rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kaana khuluquhu al-qur'aan jette bar ergamaan rabbii salawaatullahi wa salaamu alayhi haalli isaa qur'aanuma lafa deemuu obboleeyyan kiyya islaama qur'aana lafa deemu lubbuu isaaniitiif bi'abii huwa ummii sallallahu alayhi wa alihi wasallam hin aaraniin isin hin jaa sahaabaanis haa'ulaa'i al-athaari al-akhyaariin alayhim min allahi ridwaan namuma akkasii turte qur'aanuma lafa deemu nutis gama diina bareedaa kana nu cufaatu xiqqaa fi guddaan shamaraa fi dardaraan qeerroo fi qarreedhaan gama akhlaaqa diina islaamaa kana deebi'u eeganaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa nu cufaatu ambaasaadara diina islaamaa ta'uudha rabbiin ambaasaadara diina islaamaa rabbiin waa godhu daa'ii taaneetiti bilhikmati walmaw'izati alhasanaa tajeesan rabbiin jalla jalaalu rabbi qur'aanaa fi hadiithaan jecha laafaadhaan dardaroota kana yaamuudhaan isiniin jee mee wallaahi laaltanii ana gumee qallaale taa'eetumaan kooppii tana godha joollee teenya bar yeroo wal agarte
yoo waan takkatti illee aboo diimbuu samii korribuu maarree dhabuu maarree jedhan taan dhageessu nutuma rakkoon akkanaa miti jennee wal gorfachuu ni jira miti ajaa teenya akka nama biratti osoo hin ta'in dhoysatti nuti jaalowwan kiyya islaamaa wal gorfachuu qabnaan isinin jaati obboleessi kiyya maal naan jee ni beeyta dardaroota amma akkana guutan sheekuna guyyaa darsii akkanatti ni guutani akkana ni guutan ayyoo kana guutan boo masgiida keessan irra caalaa masgiidaati ammallee rabbiin sadarkaa isaa olaafuu dhuga masjiida guutanii qaraan gidee qaraatii daraniiyyu aboo akkas yoo taate tanuma jabeessadhaan isinin jaa maaliin jaa maal natti himtee waati dhumee maaliin jaa maal jeeyat hay malee eega darsii akkana guute tuni bar nutiitu diina jiraachisu jira akkas jechuudha bar wallahi masgiidi biraa gaani bocha gaa dheeytanii laalle ani bar cammeedhaan dhufeetumaan arra mudawwara namu mudawwara nabe kami gizen aside me bar ani jinsi ufadheetiin deema bar namni tokko nambe qoraa gubbatti beete nam wagariitu na dhufe nagare ana ustad hakim assalamu alaykum jeena marawan taka nambeetu yeroo masgiida biraa laalu wallahi hin agarre shanyi biraa agarre araba agarre somaalee agarre oromoon agarre yoo asii ol hin taan naam dirreedoo keessatti agar isi yoo akkas taate awoo rabbii yaadaa muraada keessan isin haa guutu addunyaa akhiratti isin haa milkeessu duware heddummaadhaaf gaa maqaan isaaniitu maqaa bareedaa jamaa eenyuti jette miftaahul janna awoo rabbiin nu cufaa warra jannataa rabbiin waa godhu miftaahul janna tana keessa seentanii heddummeessuu qabdaniin isinin jaa nam meeqani taata dhaabni keessan nam meeqani taata jamaan tun nam diidamishan hogguu warri nafne aboo jamaatana hin seentani aboo anuu hiraafee boo anuu nana qadda aboo eenyututu seena jamaatana mi harka baasa arraantan aboo miftaahul jannaa tana jabeessa wallahi an sheekni ani bar nin qaanfadhe hayboo imaamu maalik muwaxaa isaatii fi sahiheynii fi sunana qaraanaa gisee yad garuu tanin beekamaa ni beeta ijoolleen tun qaraateetuma masgida galtii tana beekeetin jiraan alaikum salaam wa rahmatullah aya awoo rabbi shabaaba kana cufaatu masgida keessatti rabbi haa hambisu warra alal jirullee rabbi masgidatti nu haa deebisu dardaraa fi shamara islaamaa cufaatu rabbi nu haa qajeelchu shamaraas rabbiin hijaabatti haa bareechu dardara kanaas rabbiin ibaadaatti haa laaffisu aboo jamaa tana qabadha wallahi qabadha yeroo kaanis akkunumatti masgida guutaati jamaa tana jabeessa waan feetanuu jabaadha waan in isinii dhaame ani yeroo duraatii fi muhaadaraa masgidatti godhu keessanii wallahi anis taniin fadhe maaliifin haasawa kana godhe ni beetani jamaa feete agareetiin jira jaalawwan kee islaama yeroo duraa akkanuma mirqaana namuutu wal jaalanna rabbiif jecha wal jaalanna walitti gaabbiinaa maramuu footoo wajji ka'anuu jummaa VIP Facebook irratti post akkanuma wal godhan faxara naaqana hiraata cufa wajji nyaatanii amata dura wajiran akkunumatti rabbiif hojjannaa hin geenyeen bakka cufa miilaan dhaqanii rakkoon jiru asii laga harree miilaan dhaqa maaliif imaana haareyaami jabaadha obboleeyyan kee islaama salaatas sunnaa ta duraa ta boodaa isniina kamisa 13 14 15 sommanan amata duraati amata lammadaa booda ni laaffatti yoon isin hin jeekam jettan maaliif ni beeyta amman tana nam takka isin hin beeku gaa beekamaa dhufta gaa eegaa beekamaa dhufta social media irrattis bar namuuti bar nutillee xiqqoo takka beekamne bar rabbi ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kennu warra dalagaa cufaatu fuuluma rabbii barbaadu hojjetu rabbi nu haa godhu ni beekamtaami guyyaa san irraa anamoo guyyaa jette guyyaa san daaraa taataniin isiniin jaa meeqa fi ammas takka asuma keessa maali ni beetani shamara dheeyxanii hin qaraasina sheekummaan haa qaraasisa dardaroo isin no boleso injiru daaraa wal goota yookaanu daaraa wal goota narraa qabadhu ni kobaltaniisa daaraa wal goota imaanni kun bareedaan areedi guddaan arraan tana hin tuyne kun hanquma jamaa achin seene oduma jettu bood awoo xiqqoo tun tanarra dheertu tun gabaabdu jettee gabaabsaa dhuftaan siin jaa kofoon arraan tana muraa ni hafti boruntaasaa dachaasaa salaatalaan wallahi alladhi la ilaha ghayru jamaa feete daaraa wanni isaan godhe guyyaa as keessa ana amiira jamaati
dhalaan qaraasisaa guyyaa jette guyyaa san ajaatee san hawaasa kana keessa dhageessanii yoo narraa qabatte irraanfadhuu waan isin gorsu mirqaanee agartee duruunuu anuu fuulli kiyya jijjiirame ilaal hin dhaqinaaf shamara abadan hissa kinsinja iyyaaka wa iyyaaka hin dhaqin hin banin baabasan hin tuqinii obboleesso hin tuqin ittin dhihaatin ija keessan laalin sirra salaamattuun deebisiniif daaraa ta'e isin gootu tan ijoolleen ni qobalti oo isin waan qabattee jira takka achirraa duruun ijaan wal dhoytanii jirtanii injiru jama'aan teessan wallaahi narraa furadhaa jama'a meeqa dirree dawaa nam takka nan beeku ammaan tana bar viidiyoo tiyya feesbuukii fi yuutuubii irratti poostu goonaani malee da'awaa rahmata rabbiitiin ammaa miti kaniin eegale'an viidiyoon poostiin goone qofa 200 ol yooniin isiniin jee akkam jetta haaraya taniin poostiin goone qabee taniin kaaye inuma wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru taniin diliit godhee jiraawo maali da'awaa rabbiif goone moo namaaf goone eegasi dardarri takka aboo bar social media irratti dardarani argata wallahi nam meeqaatu jira jannaanini achirra poostu godho eegalle malee maal laal gizee akkasitti beekamte daran ibaadatti cimuu qabnaan isinin jaa guyyaa ni dhufti arraan tana nam takka sin beeku garanti ahaddiin isinii seena maqaa isatti mana isaa keessatti isinin jaa TV cufaatu isin yaama yoon isinin jeekame TV Islaama Hamilton Nur al-Huda TV Afrika san cufaatu isin yaama garuu jaalawwan kiyya ka Islaama gizee beekamte ati ibaadaa duraanii dhiisuuf deemta sunnaa kudha lamaan salaatu san inuma san caalaa salaata amma laal iimaanni haara yaamii tanaafin sin jeebar lagaarree miilaan dheeyta muu sunnaa kudha lamaa miti wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru kudha lamaa ol salaat mee jaalawwan kiyya takkichaa tana naa hayyama meelaan akkatti salaat zuurii dura yoonin rakaa afur salaate zuurii booda yoonin rakaa afur salaate meeqa salaate namni akkana salaate rasuulli rabbii salawaatullaahi wasalaamu alee qaama keetirratti ibiddi jahannam haraam jee isinii fi maatii teessanuu ibidda darti rabbiin haraam isin haa godhu والحديث في سيد الجامع وفي سيد ترغيب أم حبيب الرادو رضي الله عنه أنا حديث صحيح قل كل ما له نران دقة سنين سنين جالو وانك إسلامه هايا نمني أسري دورا ركعة أفر صلاته رحم الله إمرأ صلى قبل الأسر 4 والحديث في سيد ترغيب عبد الله بن عمر الرادو رضي الله عنهما نما ركعة أفر أسري دان دورا صلاته الله الرحمة إسافا قروجي سديتي في أفرون سميك هاي نمني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قويت ركعة كل ما صلاته جنة كيسة ربي من إجارة في حديث إمام مسلم أم حبيب الراكدو رضي الله عنها هنجرو برت مغربات في تإشاعتي في تسوبينتوني بر كل لمن تفيت تيمات هاي إتيديغا يو يرود أم مغرب دوفته دور صلاة بود صلاة أفر إشاعي دور دوفته لما صلاة بود يو أفر صلاة ميك أفر يفافر ميك هاي سوبي دور ركعة ميك قبض لما قبض هاي وتري هاجن نقباب سني ركعة سديو صلاة أتي ولا أتي نما خطري ولا ما خطري أو ربي خطري نما قولوا بيا عرب الرات كل أفضل دي ما يد خطري أبو كمي خطري يدك خطر سلاجا أمان تنا dangerous مي تدير ردوا خطري يجوم برشقة يجود أورو بوليزو إيه كاكا سيمي إيه أكون متي جبادا ربي سناجا بيس يا دام رودا كيسني سناجود awasa keesan kana qofaaf odun ta'in addunyaa guutuudhaaf rabbiin urjii godhee isin mul'isu akkan jooti ani sheekha akka Ghazali hafidhullah waraa oduu qabdanii hin hadiyoomtaniin isin hinjaa sheekha keesan kana qabadda rabbiin nu keessa isaan tursiisu abbaa keenyallee rabbiin umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii wajji rabbi haa kennuuf nu cufaatiif rabbiin haa kennu jama'aatana seena wallahi gaarii humna akkunumatti muwaadaraa nama biraatis yaama takka keessa ammas jaalawwan kiyya islaamaa قرآن كسيتي حفظ دي صحيحيني قراتي نما دورة أبدا هاسوا إن صداتين هاسوا إيمانا كينيا حاجة بيسن وردي تينيا تقرآن هنديسين صلاة الليل هنديسين ذكري صلاة هنديسين تغلغلاتي في تغنما هنديسين يرو مسجد سين يرو بان سغرايو سين يو بان يو جارتي كابانس جارتي تينيا تيرو دوفن أكا هنديسين جماعاتنا كنا أبدا مسجد كيسان كنا بريچان إسنين جالوون كي إسلاما bakka waliin jenne bakki nuti dipaartimentii fittiin banne san maali tashamaraa san obboleeso gaafa duraa ijoollee dirree dawaa dii waliin jaan dii jaan isaanii waliin beeynu jaan nammeeqaan isinin jaa nammeeqa daaraa gootee maayyin isaanii harkaa walis seenanii ajaa isaanii gandi guutuun dhage waanuma shamaraa maaliif ni beeytani lakka ija keessa wallaaltu maal sinjaa ijaan wal dhoyte ga achirraa dhoyteen isinis achirraa si dhoyte eeganaa maal sinjaa dubbisiin sinjaa ga laa tattabi'u khutuwaati shaytaan bar dubbisiin sinjaa eegasiyo aya gizee duraa haay jettan salaamu alaikum wa alaikum salaam taabu sheekhaatimi haay hin jettuun ka salaam taanii dhuftaafi
Samboda silkii wal jijjiirat eegasii silkii wal dhoyt eegasii qaaxaroo wal goot eegasii qaaxaroo sa wal agarraan imaanni qotega eenyuutu isin hayyame boo hoteela sabriyaa hoteelii fi saamii mannaafashaa dheetanii bara anaaf isin humaa takka waliin goone bar juusuma wajji dhuune eenyu si hayyame yaa miskiina dhoortoo walaa yaa amuroo daha eenyu si hayyame mee tokko ayata qur'aanaatii fi hadiisaa fi yaada ulamaa'ii rabbaaniidha mee eenyu isin hayyame intala jaalatan dhaqaniituma abbaa isiitiin naakan ni ja'aniin malee sabriyaa hotel waliin dhaqaa dura waliin haasawaa waliin jee rabbiin mee dubare hin qaanfannu isalfii dura salaata akkas godhu isinni gootanii miteera yoo baaba san walitti hin banne wallaahi alladhii laa ilaaha gayru dirree dawaa tanaafii miti afrikaa guutuudha fakkii taatanii rabbiin afrikaa guutuu miti addunyaa guutuuf jama'aa teessan sana rabbiin fakkii sinaa godhu si taate kanaan baana kanatti hime sheekona ati maa sheekaa akka gayyaa ati maal taatan san sheekanaa geessee miti daqiiqaan shantammanii fixadheetiin jira laa fixadheetiin jira fixadhee gas yaa jaalala awoo abbuma nu yaameetuutu hifatee obbo ijoolleen hin fanne abshiri habiibi yaana dhugatti tanuma dhaami jettee mi dardaraaf waan biraa ta biraa himiyoo jettee siniin himaan rakkoon hin jirtu laa waan takka laa wallaahi ati futee jirta kaameeraan sirra hin jirtu maali boo kaameeraan irra qabidha irra qaba as qabi boo wallaahi uumaan taatan wallaahi na gaafadhu qa uumaan taatu yoo bakka san hin banne wallaahi uumaan taatanii waan feetan argattanii arrabbiirraa waan feetan jaaltii ati feetu san ta ati feetu saaliha akka ummaa teenyaa tashiita saaqattee namatti hin baane ummaalee teessan ganda keessa akkasitti tabaatu agartee la ta ati feetu san dastati jettu san bareedduu san nagaya san saalihoo san waan ati kanniteef ta'amamtu san wallaahi alladhii laa ilaaha gayru rabbiin san isiniif baasaan isinin jaa awoo rabbi san isiniif haa baasu rakkoon hin jirtu war guyyaa jaartii saalii argatte karaa kana gubbaa akkaan itti deemu nan agarree boon ammaan tana kanattiin deemaa barbo maal taate obboleesso sani baaba san hin banina ni jabaattaniin isinin jaa yoon hin dhugaa qunname Allah harraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetii yaati fi shayxaan harraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburra Allah hanin tikfama isiniif karaa jannataa dildila isiniitii ana ibidda keessa na darbu waliyaadu billah sanirraanis Allah hanin tikfama anis kan dubarsin warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiif rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa godhu haajaa teenya tafacaate cufaatu rabbi walitti nu haa qabu dhukkubsataa keenya rabbi nu haa fayyisu yoo nu qasii jiraatan rabbi isaan haa fayyisu yoo hakim jiraatan mana isaanii deebisee rabbi nu haa gammachiisu nama nurraa du'e cufaatiif rabbi rahmata haa godhuuf qabri isaanii caffee jannata haa godhuuf galme isaanii illiyyiinitti haa galmeessuuf kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu maan nabiyyiina wasiddiqiina wasaalihiina washuhadaa waasuna ulaa'ika rafiiqa jara gaggaarii sawwaji rabbi isaan haa godhu warra su'uudii jiru san obboleeyyan keenya saniif rabbi isaaniif haa dirmatu wanni isaaniif godhuu dandeenyu du'aa uumaati yaa obboleeyyan keenya du'aa tana isaaniif jabeessaa rabbiin hidharraa isaan baasee rabbi nu haa gammachiisu warra isaanitti nagayaan isaanii fayyaa qabu isaanii gammachuu qabu rabbi isaan haa deebisu biyya teenya tana rabbiin biyya nagayaa rabbi nu haa godhu biyya tana rabbiin biyya nagayaa rabbi nu haa godhu nama biyya tanaa fi orma miskiina kana nama hamtuun barbaade rabbiin hamtuu isaanii isaanitti haa deebisu rabbiin nu cufaatu nu haa qajeelchu dardara islaamaa cufa rabbi haa qajeelchu dardara islaamaa cufa rabbi haa qajeelchu shamara islaamaa cufa rabbi haa qajeelchu rabbii yaadaa muraada isaanii haa guutuuf sheeka keessanii fi manguddoo teessan cufaatu rabbiin umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii rabbi haa kennuuf jama'aa waan gaarii tanaan dhaabbatte cufa keessan rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu waan isin niyyattan achirraa olitti rabbii isiniif haa tolu rabbiin yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu gaariin takkaa'u isin biran dabarin hamtuun takkaa'u isin agarin gaaddisa arshiisan jalatti warra wal agaru rabbi nu haa godhu rasuula waliin salawaatullaahi wasalaamu alayhi firdoosa al'aalaa keessatti rabbi saahiba nu haa godhu بانديرا إسلاما وركاس ربنا وعقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته